Prosiect Cyllidebu Ysgol Ffairfach. Welcome to Ffairfach Community Project. Mae Gardd Ffairfach yn edrych yn flinedig. Mae'r cyfnod tro wedi golygu bod yr ardd wedi gortyfu ac yn anffodus mae pethau yn hyn ac wedi dinistrio. Mae angen ailwampio a chreu Gardd Cymunedol newydd I bawb elwa. Our school garden is looking tired. The lockdown has meant that it has overgrown and unfortunately our garden is now old and falling to pieces. We need to revive our garden and create a new community garden for all to enjoy. Fe ofnom am barn bobl leol a dyma'r ymatebion. Fi'n dda yn tyfu tomatos, felly gallai helpu chi dyreina. Mae hwn yn syniad gret I gadw ni'n fishy. Gallan ni helpu chi gyda'r ieir pan fydd yr ysgol ar gael. A diolch I Mrs Bainon am ei hymateb hi. Beth wyt ti'n meddwl am gael Gardd Cymunedol? Wel, fel cynghorydd cymuned, yn y farn I, fydd cael Gardd Cymunedol yn elwa i'r henoed yn y gymuned, sydd byw yn ardal yr ysgol. Maen nhw wedi defnyddio'r ardd yn y gorffennol ac wedi cydgweithio yn dda gyda'r ysgol I edrych ar ôl yr ardd dros y penwythnos a'r gwyliau. A mae'n cyfle i'r henoed I dod at ei gilydd I cymdeithasu ac I rhannu ei sgiliau gario gyda'r plant yn yr ysgol. We asked our local community on their opinion on a community garden. Here are some of the responses. I'm good at growing tomatoes. Maybe I can help you with some of those. This is a great idea to keep us busy. We can help you look after the chickens when the school is closed. And thank you to Mrs Baydon for her response. What do you think about having a community garden? Well, as a community councillor, I think, in my opinion, having a community garden would benefit the old people who live in the area and the community. The old people have used the community garden previously and they've helped the children plant vegetables and flowers, and it gives the people of the area a little area where they can come together and meet other people, and it would be a really good thing for the village. Mae pob dosbarth yn yr ysgol yn defnyddio'r gardd ar gyfer gweithgareddau allan. Rydym wrth ein boddau yn plannu, dysgu, gwelwch o amddiffyroedd a chwilio am bywyd gwyllt yn y cwrdd. Rydym yn hoff o ddysgu am byd natur ac ymestyn ein sgiliau rhywbeth a chithau. Ond mae hyn yn anodd gwneud nawr gyda pethau yn hyn ac wedi dinistrio. Nid yw'n saff I defnyddio'r agor. Dyna pan mae angen ei help chi arno. Each class uses the school garden for our outdoor learning. We all love being outdoors, planting and growing, searching for mini beasts and looking for wildlife in our pond. We want to learn more about the nature around us and expand our literacy and numeracy skills. But this is no longer possible in our school garden due to it being old and not being safe anymore. This is why we need your help. Ein ieir. Mae ysgol Ffairfach wedi bod gartref I ieir am blynyddoedd. Rydym ni fel plant yn gofalu amdano wrth bwydo a glanhau nhw. Mae oiau yn cael ei gasglu gan y cyngor ysgol neu trigolion a llais afon dros benwythnosau. Yn anffodus, mae angen cartref newydd ar y ieir a mae'n gallu cario ymlaen edrych ar ei holau. Ni'n credu mewn ieir hapus, oiau blasus. Ffairfach School has homed chickens for a few years. The children care for them, feed them and clean them daily. The eggs are collected by the school council or the residents of Llandeilo on weekends. Unfortunately, they now need a new home for us to look after them safely in Ffairfach School. We believe in happy hens, tasty eggs.
Ein bwriad. I greu gardd cymunedol ar gyfer disgyblion yr ysgol, henoed llais afon a cymdogion yn Ffairfach. I greu gardd sydd yn cynhaliadol. I greu ymwybyddiaeth o fyw yn iach wrth dyfu llysiau a phlwyfau. I greu lle sy'n meithrin eilles a meddylion ac emosiynol. I annog cymdeithas i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol. Yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau canoliadau'r y blaned. Our instructions: to develop a community garden for the school pupils, the elderly at Cyllidebu and our neighbours at Ffairfach. To create a sustainable garden. To grow fruit and vegetables to help raise awareness for healthy lifestyle. To create a space that helps to build their mental and emotional well-being by developing confidence. To take part in physical activities. To show their commitment to the sustainability of the planet. Rydym wedi creu cynllun newydd ar gyfer ein gardd gymunedol newydd. Byddai derbyn arian yn golygu gallwn datblygu hwnnw y ieir gyda chatref newydd, adeiladu polytunnel ar gyfer tyfu llysiau, ffrwythau a blodau, sicrhau mynd faddiogol i'r cyhoedd gan sicrhau'r bod yna digon o declynau garddio i bawb rannu yn ein shed gymuned. We have created a new plan for the community garden. Receiving money towards this project would help us develop a new corner for the chickens, a polytunnel for growing fruit, vegetables and flowers, a safe entrance for the community, and the selection of gardening tools for all to share and store safely in the community shed. Diolch am wrando, pleidleisiwch amdanom ni. Thank you for listening. Vote for us.